Petroleum Hub CEO Yeko Awulae our call. The kind Zemanu na we are mahai Renzadu na mahai Vandinu Olumwa meda ngbe ma mo be vigimani enu mo ba kra da base milimu ama hake jomorone obone Azrae kazo ya chichele nzamania Edom kohoti jomoro ana Azrae ka suonuke na waye de bebiara wa Azrae ka zo kwa onwa ya boe na sefa bule emekoika efa bule efa mabenyin suaika mapinde ka ye biara oba boe Eja ka kpara ya bedula ka ba ke baba bazri ngale asana bako belijime biara ndabase bama mbiza beke yemu ayegu akra wie mo la ka 1000 acre half thousand acre hectares inzo ndebi nazre muane wani ava maba 20,000 acres mo bele kan udwa kan mo be se wie mo say baba be ngro 20,000 acres la wani you over 20,000 acres no over maba mendamia mi se azra en lemede mema be 20,000 acres baba ba oyejima Eke mamu wala tezukwa moye beri ene na ye die wia enzima ya hye hone etia me dibia ikazwa meka mama nzima maba de oboke ebia ikakura azundwere molimwa ebia ikala kwende enwunu hole ya manzima ma Mala kwinde jima mama mlaya one ngbavle mama wanzama yimo siamia sabafa half thousand acre sabafa befanzama suani muaro sabaye nzonio mokwinde jima aso mivi takwa de mala ba nzama munwuyo Munwi ka ovine ha mola belemu a munwi jima eza bedu ababa ngrata boni abene be yeria be yiba mamenia na sabaye wel ka bie no ye boa this moye ye waye kiria yimo won ye boe mise mekwende jima mama nzima ngekura Mekwende jima mama nzamange kura mo bako school abewi ngrata mom ne baba yela ole krama ke ole krama obama asmeni ke kura biara mo baba wo yenne obanwu ike se oko school no wie obenya jima yaye yema nwamla gire na te elembri one malema mo bebe nyezu ko begwa bekodoku nu enangu nche na beri ba wu ba ho yibie ziwon gana ke don tanzima kya nche obeyazia mo ti bedambe
Mama kuneka betwi e bako benzina ene me kai plane ma ba de kai ye kwa ye nwunu Petroleum Hub e kiala ye ba ya ewie morale last year ka ba ye jiman na berale be nyazre wani ayerewa medere oli edweke mo si o mu an hane a ka berale be nyazre onu no hale ka berale be nyazre Eka olidwe kamo be kamba do kan ke berala be nyaza emoti bela kun nazre ba va azra el ka fofre azra ye ma be bie daba na be daba ye jima modi ke be di na be nya be fa ba azra ni azba ba ye jima be tadiri moti azra ni ye ma be bie ban kun da azra wel ke bia la fofre se ne ba kun ke be bojuma ni aboa ija ke bia mo be ba dula me be ba du Bera behiram ke ovi ene makokra oko next 2 years you see refining union. I'm not thinking about hectares or acres or zo ndedi you see refining union refining union ya bobo a enzmama ngbavre zeheya e bavaba na yene ya say ye azre ana ye be azre yene ya say ye bebe adu azuku ana be odu azuku community engagement yimo hia ya be say efremenu mo ene betende yimo tia menyifu mevre bedaba mo elembru mo azre ne bele ni azro project mba azre mu a ba ho besu azo ben bezu avumo ben bedende Mvantu mo bese edidi dada o yes na edidi preko aso ene bigwazo ngmara me fameka na mala kona mu ke tank farms ke brunensa ojijike a menyin wori ele blemblio ele mane snow ekpinde zukwa wali ye nala na zukwa na edi ye nala nzo nde bia ba waya ekpinde wali na eri evika mmeli ngekura gwasuo nu mo bala wa baba ma ye nye buru zukwa ba ma ye preke Petroleum Hub ne oba nzama azra yazo na oba ya jomoroke tenzimel ke biara Petroleum Hub has come to stay. And it has come to stay in Jomoro. Sebeba, another woba. Now what's the word? Assassin. Yes, I'm wonder though.